Zahvaljujući projektu Vrtići bez granica 2, koji realizuje UNICEF sa partnerima, u opštini Krupanj otvorene su 2 igraonice za decu uzrasta od 3 do 5,5 godina za besplatno pohađanje modernih predškolskih programa. Program koji se realizuje aktivno doprinosi da se svako dete osjeća dobro u vrtiću jer ga razvijaju zajednički deca, vaspitači i roditelji. U osnovi je projektno učenje i zajedničko istraživanje različitih tema koje bude interesovanja dece. Zajedničkim učenjem postiče se aktivno učešće dece u programu, a uključivanjem velikog broja aktera iz lokalne zajednice razvijaju se odnosi prihvatanja, poverenja i pripadanja zajednici. Na ovaj način opština Krupanj i predškolska ustanova Naša radost posvećeno rade na unapređivanju uslova u njihovoj zajednici za odrastanje dece ranog uzrasta. Pomoć UNICEF-a nam znači mnogo. Ulagali su u adaptaciju prostora, ogromna sredstva, ulagali su u opremanje kako didaktičkim materijalom, tako i namještajem i ostalom opremom. U Krupnju, mestu sa 20.000 stanovnika koje je prošle godine teško pogođeno poplavama i klizištima, radi samo jedna fabrika, a skoro 40% stanovništva je nezaposleno. U ovakvim okolnostima slabe su mogućnosti opštine da investira u kvalitetne besplatne programe za decu ranog uzrasta, zbog čega deca iz ekonomski slabije razvijenih sredina ostaju bez podrške za učenje i razvoj, iako im je ona jednako potrebna kao svoj deci ranog uzrasta. Ovom inicijativom UNICEF-a i partnera po prvi put je deci i porodicama iz ruralnog područja omogućeno da se već sa 3 godine uključe u kvalitetne programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja. U praksi je ceo sistem malo isključujući u odnosu na decu i roditelje koji nisu zaposleni. Zbog toga smo mi ovim projektom u stvari krenuli u sredine koje su nerazvijene, gde je nezaposlenost velika i gde su šanse za decu da uđu u vrtić veoma male. Bez zaposlenja roditelja i u siromaštvu nema dovoljno uslova za kvalitetan razvoj. Cilj UNICEF-a je da svako dete na ranom uzrastu dobije podršku za razvoj i učenje, u skladu sa njegovim potrebama i specifičnostima konteksta u kome odrasta. Zbog toga su u saradnji sa partnerskim organizacijama, lokalnim samoupravama i predškolskim ustanovama širom zemlje adaptirali i opremili prostore u okviru osnovnih škola, mesnih zajednica, domova kulture i drugih lokalnih ustanova, koji nisu bili u funkciji ili nisu bili namenjeni deci ranog uzrasta. UNICEF je pokrenuo ovaj projekat da bi odgovorio na velike izazove niskog obuhvata predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, posebno dece od 3 do 5 godina u Srbiji. Ovaj izazov je najveći u ruralnim sredinama i zbog toga radimo u 10 opština u Srbiji koji imaju nizak obuhvat i uglavnom u ruralnim sredinama. Samo za ove 2 igronice u Krupnju je obuhvat dece uzrasta od 3 do 5,5 godina predškolskim obrazovanjem povećan za 10,5%. Veliko olakšanje za roditelje koji veruju da će im deca od sad imati mnogostruke koristi. Sa aspekta nas roditelja dobra je što svi roditelji ovdje u okolini nemaju mogućnosti da svoju decu putaju u vrtići. Mislim na finansijsku mogućnost. A sa aspekta dece dobro je da se deca zajedno igraju, da se druže, da se socijalizuju, što ovdje u selima nemaju neke velike mogućnosti. Prilično su udaljeni jedni od drugih, tako da ovdje su svi zajedno i ovdje se upoznaju i odavde će opet ići zajedno tu u školu, prvi razred. Paralelno sa formiranjem adekvatnih prostora, UNICEF radi na osnaživanju vaspitača kako bi predškolski programi bili što kvalitetniji. Zahvaljujući partnerima sa Odeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Centra za interaktivnu pedagogiju, deca i vaspitači kroz projektno učenje razvijaju svoje istraživačke interesovanje i radoznalost, posebno u oblastima kulture, nauke, umetnosti i zdravog načina života i na lakši način uključuju roditelje u ovaj oblik institucionalnog vaspitanja. Projektno učenje je polazište u radu sa decom ovog uzrasta. Moja uloga je da konkretno sa vaspitačima razrađujemo te nove osnove i prilagođavamo interesovanjima i potrebama dece ovog uzrasta. UNICEF nastavlja da projektom Vrtići bez granica 2 obezbeđuje što bolje uslove za razvoj predškolske dece u sredinama gde to do sada nije bilo moguće. Dobri rezultati koje je projekat do sada pokazao povećavaju zainteresovanost drugih lokalnih samouprava da prilagođavanjem postojećih kapaciteta omoguće većem broju dece ranog uzrasta da se uključe u kvalitetne predškolske programe.